March ni somni pasari sang ni somni paruk zir top ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Israel chon Iran sipai IRGC Navy Commander Admiral Ali Reza Tangsiri chu an thlawna bom thlaka thi ti an puanga Iran sarkar mi poimo te vea an thana kal zela Israel ho tin na thar berani heti la hian Israel chon Pakistan in US ne nan ngen angin Israel chon Iran Ram Foreign Minister Abbas Araghchi le Parliament Speaker Mohammed Bagher Kalibaf chu Iran hroi tu tha tuman veli satangin an mingan thai chiani in Reuters chon an tar langa Kalibaf US President Donald Trump chuan Iran nena inbiang nan neina konga mi poimo berni in a soi antibok Israel Defense Minister Israel Katz chuan nimin jing khan sipailal te nena indona kalmek chungchang an soi ho na he thu hi sain Israel Defense Force te chuan IRGC commander an da thale ta a ani Strait of Hormuz dan pinna konga meijang hlap tu berani atia he an chet na thar ber hi IDF ten IRGC ten he na thu cha poimo takan hriat tirna ni a IDF te chuan amalte te in kan zui don chewa kan that zelang chewan ti na ni atibok Times of Israel in an tarlan dan in Israel Katz chuan indona kan machop te tilho tling turin Iran rama thei topin ma kan la chun zom zelang atibok hemi nu hian IDF te point thu chu siamin Tangsiri an tha thu hian soya Tangsiri an tha rual hian IRGC Navy Intelligence ho tu Benam Razai le Iran Navy ho tu engmaza tan thi tel ni in an soi boka Tangsiri le Razai ba khi chu an hming an puang zar ri lawani IDF ten an soi danin nilai zan khan Tangsiri hian Iran Port City Bandar Abbasa IRGC Navy Commander Senior Tenant meeting an nei antia kumtam tak liam to tang khan Tangsiri hi Strait of Hormuz sumdong long le tuial thei phur te beina mo phur tu ani thina Strait of Hormuz longkal te chu ma nge in voi tam tak vau thina ni antia tun tum in dawna po hian Strait of Hormuz kharna mei jang hlap tu ania helai hmuna longkal te beina le khovel sum le pai din hun ti thuan op tu mi mal langsar berani antibok IDF te chuan Tangsiri le IRGC Navy ho tu te tha an ni le ta ka hian IRGC ten helai bial tuipui le chevel ramten beina le beituran hmalak na chu ti thuan op ni in an changna thasui cha sakan ni antibok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point Tangsiri thi chungchang hi sain Iran fir fiak pol te bitumin thei top kan chu azela ni zan khan IRGC Navy Commander pakhat chu kan da thale ta ni hepa kuta hian poi sei lo thi sen tam takakaya Strait of Hormuz kharna mo phur tu ani he kan hmalak na hi kan tho pui US nen indona kan thil tum ti hlo tling tura kan beina konga kan tho ho that zialan tir tu ani ati karma sa khan Defense Minister Katzian Prime Minister Netanyahu nen hian IDF te hi thu pek ran ngai to lovin Iran mi poimo te da thatura hmala turin thu nei nan pek thu lo sei to ani US le Israel in Iran raman beina ni lai ni tlai khan Iran ram kho pui lian jinga mi Siraz khwa te rol pahnian thia UAE ram kho pui Abu Dhabi a mi pahnian thi ni in soi ani bok nimin khan Iran media te chuan Siraz kho bei chungchang hi an soya US le Israel thona te hian mi hring chen na la an bei ti in te rol thi te ming po hi an puang he nge ani Iran in an puan hnu lok hian Israel sipai te chuan ni lai nia Iran ram an bei thu hi an puanga Isfahan le chevel an bei thu an soya Al Jazeera chuan Iran rama hian chol lovin mun sang sang a bom puak ri hriat tur om reng ni in an tar lang bok heti lai hian nimin khan UAE khopui Abu Dhabi a chuan Iran missile an lo ka thak them chu kong pui lun lai taka tla in mi panhi nan thi pha ni in puan ani Iran point missile mangin Israel a sai ve reng boka Israel ram lai lia nimin khan Iran missile wangin mi eng mozatin hliaman tuara Tel Aviv khopui chaklam Kafar Qasim khua mi pathumin hliaman tuar ni in Arutz 7 News chuan an tar langa Jerusalem le West Bank lama po missile ronkal wangin siren ari roi rengani heti la hian US President Donald Trump chuan Iran in a rotna point som panga an hnol hnuwa indona ti top tuma inbiakna nei zelani a inremna om thei trap ti asoya inremna nei an duwa inbiakna kan nei zel an mi ten an that mayang tial hlaw wangin inbiakna kan nei thu hi an soi du lawani ati heti la hian Iran chuan kal ram sang sanga beina po war zela Saudi Arabia Ministry of Defense chuan an ram kho chaklama drone somni pani chuan air defense system in a kap thani in an puanga Kuwait National Guard te point an ram hun poimo te vengin drone pani an kap thani in an soya Bahrain chuan Muharaka drone beina wanga kang bei chuak chu kan na sat ma in thel mi ani thu an puang bok
Iran Indona hi bom thak missile le drone ka chu ma Indona ni wangin mithizat chiang taka siata harsa a official a chin chia china nimin thleng khan Iran rama chuan mi sang kha zakwa somthum pasari an thi to a liam tor sing hi sangli zariat vel anom to boka mithijinga hian meichia zani somli le no pangza somsari vel an tel an tia Israel rama mithi som pakwa to in liam sanga zani somni pakwa nom to ni in Israel Health Ministry chuan an soya US pai som pathum man thi to ti fin fiania liam zani vel anom to boka Indona tel velo ramzinga Iraq chu mithi tamna berni in mi somriat pakwan thi to a heti la hian Israel in Iran do pa beina Lebanon a chuan mi sang khat somkwa pali an thi to a liam sang thum chuang anom bokani heti la hian Indona wangin mitam takan ral tlana United Nations High Commission for Refugees UNHCR chuan Iran rama mi makta duai thum le nuai ni vel chuan ral tlan to ni an puanga Iran ram ne na in ri ram te chuan uluk tak in ram ri an venga Iran ram chu sanaral tlan soi thamanom lem lova Iran ram chunga tlan chia mani in le lo chu san hi makta duai thum aya tam man ni anti thung UNHCR in data anti chu thar bera chuan Iran ram atanga Afghanistan ral tlan an tam bera Afghanistan a hian mi sing sari chuang an ral tlan to ni in an soya heti la hian Afghanistan atanga Iran rama kir le hi sing ni chuang anom to ni in an soibok Pakistan rama ral tlan sang rukza sari chuang anom to a Azerbaijan a mi sang ni zali chuang ral tlanin Turkmenistan a mi zanga vel an ral tlana Iraq rama ral tlan chin chia zathum somni panga anom bok US le Israel beina wangin Iran ram hun sang sanga civil mi te mun singriat sanga za somsari paruk zet ti chiatani to a hengzinga hian damdo in zani somriat pani school zaruk le chenna in singruk sangli zanga chuanga tela Iran ram ko pui berte rana chuan chenna in sing kha sangli dona chiani in report ani nimin khan Russia chuan media then khata Russia in Iran an tran puya drone pon pe thwai don ti an zia chu changin media te hian thudik lawan chuana sa a tuma in bara khon lo turin kan hria tirani anti Financial Times chuan Iran nena in thian thatak Russia chuan Iran nena drone pe ka tuma mala mek zel ni in an tar langa Russia chuan February ni somni pariata US le Israel in an bei hnuwa an thopui Iran ram nena sipai lam tran puinan la thon lo thu an soya Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan thudik lo vardar mekania longai thu tak du su atiani Financial Times sian khothang ram an thatu te hena tangan thu don soi chongin Russia chuan Iran hena drone pe kan tuma tunthla Mars thatop ma hian an phur thlen man beise ani antia Russia hian en thak na konga Iran a puini in an soibok European Commission Vice President Kaja Kallas chuan Paris khopuya G7 meeting a journalist te komin Russia hian America mi te an tha theinan Iran chu en thak na konga an puiti kan hria an ram thenom te beinan drone po pe kan tum ni in kan hria ti ni in Financial Times hian an tar langa Kallas hian tunlai in dona te hi en zom kwal veka USian Middle East boina ti top tur le US beina ti top turan duang bokin Russia in Ukraine beina ti top theina na Norway turani atibok Iran in dona hian khowela tuial theile gas kalkong lun bera boitel baka oil le gas nga ram ten boitel awangin in dona bom le missile pok wanga boina tok ve phak lo India rama oil le gas wanga har satna to hlawin kan lo phili ve viawa chi aina chan tur om lo ni in Ministry of Petroleum and Natural Gas chuan an soi mun then khata chon har satna thleng anga soin mi puite chon tuial theile gas leikonga boinan neya hi social media lama in soi thaina wanga ni ti in ministry chuan India rama oil le gas siam chona baka ramdanga tanga lak lu tenen India ram chu din mun thataka aladinga mi puite chu tul lawa chi ai lo turin an hria tirani India hi khowela tuial thei thlifim tulian palina ni in petroleum atanga thil siam thon chuak hnem pangana ni boka ramza somnga chuanga tuial theiar hal chuaka tuna hian India ram chunga petrol le diesel har satna omlova India ram puma petrol pump nuai khat chuang te chu dan pa nga in hon vekani heti la hian mun then khata chuan social media lama thu dik tok lo wardar wangin har satna thlen thu ministry chuan an hria a chuti lai chuan ministry chuan oil company lian ten dan pa nga in hnan thoka petrol pump te po in har satnan to lo nan ngun taka vilan ni thu an soibok nilai ni khan India ram ko pui New Delhi a interministerial briefing nei ania heta hian Petroleum Ministry Joint Secretary Sujata Sharma chuan Strait of Hormuz kharani wangin India in har satna tok lo ti asoya
in dawn hnuah supplier somli pakhat lai an nei bela India rama tuial thei thlit fim na hmuna hna thaw chawl lova ni somruk lo le tur thleng dai India in tuial thei le gas anei ni in a soibok Petroleum Ministry chuan ni ruk chung dai chau India in oil anei to ti thuleng vel chu thudik lo ani thu soin India hian ni somsari pali dai ala nei ni an chut thu le ni somruk chung chu stock omsa hian ala dai ti chiang takan soingam thu an puanga heti la hian India ram ron lut tur oil le gas ommek zel an ti bokani LPG po ama ai za somli zetin siam chu lama tanla kania US Russia Australia le ramdanga tangin 1000 metric ton zaria zet lak lu tur ti felani to a oil company te chuan ni tin gas cylinder nuai somngan pe chuak mek ni in ministry chuan an soibok bazari lo thira wangin kan lo me